eka lava nga hundziwa hi nongonoko lowu a wu kongomisiwe ka Mr Post laha a hlamula mayelana na papila leri nga humesiwa hi vayimeli va Dr Joe Shirimani. Nkateko i ku hi mi kumeli kandziyiso wa kona la eka mo hi mi luma tindleve #zakamzala publishers. Post vataka radio ya Munghana Lonene hi risimu ra radio boxa va ti ku boxeni vata boxa kwele xisakanini ya areds Mr Post va kona eqingweni hi mitshemisile va yingiseri ku hi dya Bibele na vona eka mhaka leyi ya tolo na timhaka ta Facebook ta khalenyana hina hi ti vona eka Facebook kambe ke va kona kwala ku yini ka timhaka hinkwato. Mr Post hayi minjhani va epfukile mjhani mate oh min right no sewa ta sweswikwalani hawa hayi hina hi tsakela ku mi ta boxa mativa na risimu ri vulaku ku i radio boxa radio boss mara mina Mr Post ntwe nga mi ngo rhanga muku mi nghena endzeni ka ehenhla ka risimu leri n'wana na ku mitwa no anda ku mbyela nkarhi wo tala a swi fane kasi leswaku yimbelela a swi fani na swikwembu wo twa ku a xi se huma mani mi nga ni jumi swa fana sweswi a xi se huma xikwembu fane xi rhanga xi huma ta kota ku yimbelela ya mara ni tsaka loko ni mi vona ku hayi khomi le mi vulavula mi le ku n'wayiteni a mi bohanga a mi bananga leswi ni tsakisaka Mr Post ya mate ya hey mina mlandzela eka Facebook ni swivoni leswi ni nga swi vona leswi mi nga swi post anakeni vele ka Facebook ko fana ka radio hi le timhakeni se hi tikumile timhaka ti yo phatsa hi nga tsaka loko mo hi hlamusela kahle ku kahle leswi n'wina mi nga swi tsala eka Facebook i yini nakona hikokwalaho ka yini mi rhumeriwe epapila leri ra tolo hi tiloyara. Xo sungula ndzi rhandza ku xeweta n'wina kwalani mete na vayingiseri hinkwavo lava nga kona lava yingiselaka va ri kona va Munghana Lonene papila leri ri sendiwe khale mete a hi tolo mara mina ri vone tolo swo ka hi nga cheki na ti-WhatsApp vanhu vo tala se ni ri hlaya se ni twisisa ku hey 1 million ma vona 1 million hayi no ni ze ni teka ni ri post mara lexi nga ndla ku mi ni lava ka Munghana Lonene tolo mi nga ni kumi loyi a ri ya mayikona hi le handle mitsalo I'm sure ta vuya next week so a na ha la ku kuma ti-advice ka yena ku loko swi mhaka yini so a ni swilo a swi lavi i rhangi phapha swi lava kuma un'wana va ku advice a ku sungula xo sungula lexi ni nge mi dyeli nkarhi no lava ta mi chumbutela nyana swiyenge swinharhu mhaka leyi yi sungulela mate ku na xifentani xin'wana vongo original i fan the heart fan ya Brajo loko ha tirha le ka Brajo a va fonelana na xifentani lexi sometimes va lomba foni ya mina ku leya mkhulu ku xa airtime nga ri swa hi tikela nyana a yi tala ku lomba foni ya mina yi vulavula na xifentani lexi loko va kha va bifana na Beni ku xi tsala yini ka Facebook so ri ku boxa munhu loyi hoka a nga weli timhakeni mara hi ku mhaka se ya vulavuriwa mete u fanele n'wi boxa xifentani lexi a va xi rhuma Brajo xi tsala swilo laha ka page ra xona bifa vo Beni xi chingela vo Beni okay ni nga ha tirhi ka team Shirimani mina xifentani lexi se xi sungula ku chingela mina mete ma ha ri na mina hi na n'wini ni vona xi tsala ni vita ku maviti man'wani mani ni nge ma vuli na kwala ka radio ku man'wani ma rhuketela mara va tele ngo vanhu lava ni chingelaka ka Facebook vo tala ni ti byela ku hayi lava vo tsalela mara loyi na n'wi tiva ku i rhuma hi Joe Shirimani loko ni fike ni xi posta xifentani lexi vhela mhe loko munhu a nyanyukini na posta ma swi tiva loko ni xi posta ni tsala sweswi ni nga tsala swona Mr Post 3 weeks mkhulu ni yi vonana yi xi navelele happy birthday se swi ni vava swinene ku mhaka leya ni yi vula se hi leyi endlekini swi komba yo xi khensa swilo leswi hi swi endlaku info ni hundza ka leyo ni ya tsala timhaka ta mkulukudu na ku rhwexa xidumbu a nhlokweni laha ni nga voni nakona a ni voni nandzu wa mina ni tiva Brajo mina ya hi se tshama hi holova no ni fonela yi ta ni fonela kumbe xani ku ni vona swilo swi a yi zangi ni fonela no ta ni ta hlangana na papila mikulukudu a hi vito ro yisa munhu hansi hi ku ya hi mina and a ni ngo sungula ku ri vula hikuva ni kwatini na ri tiva kusuka na khale
migulugudu i swilo loko swi hinga swi tele or ku na mgulugudu wa tihonci ku na mgulugudu wa timbuti i swilo loko swi tele swi kha swi banyana huwa ntlhambinyana so mgulugudu hi Xitsonga sorry sis miri a ni ku ntlhambinyana so ntlambi so for mgulugudu a ni tshembi ku loko wa byala munhu ku mgulugudu i 1 million then xin'wana rito rero a ri yo sungula hi mina loko a ri ku tirheni studio le ka Brajo a hi ri tirhisa vito rero hi vitanana hi rona kwalaha studio loko hi ri ku tirheni a ku ri na mgulugudu Suweya ku nga psychology mgulugudu the late Sesikhombo mgulugudu Joe Shirimani mgulugudu KK Shirimani mgulugudu Mr Post loko hi kha and la ri nga sungula ka ri sungule ku studio xa hina a xi ri xitsongo swinene se hi tshamaku hi nge ngheni studio hi ri mgulugudu because ka hisa na loko hi fonela ngwenya nkama wun'wani a ku hey hello hey mgulugudu mirini na so a ni nga swi tivi ku sweswi ho ka hi nga swi tirheku swin'we a ra ha tirhisiwi se i nyimpi loko ni ku mgulugudu hi hindza kwalani ya ka lera ro rhwexa xidumbu nhlokweni ku rhwexa munhu xidumbu nhlokweni mkhulu na swi hi nga hi chuwe ngopfu laha yi tshava bife andani le ka swona ku rhwexa munhu xidumbu nhlokweni i xivulavulela xa Xitsonga hina hi chaya Xitsonga a ku kumbe i ta dlaya munhu ku na xidumbu xa huku ku na xidumbu xa honci na homu i xidumbu swilo hinkwaswo loko xi fini i xidumbu mara leswi a swi kongoma kona i ku ha phikizana na vo Brajo hi December hi va hi ri mgulugudu hi va hi tele that's why ku tirhisiwe vito rero xidumbu xexo i gome hi loko munhu a ri na gome mutini ku ri na nkosi or loko a tsandzekini i gome i xivulavulelo xa Xitsonga se ndhambi wa mina kwalano ko se hey ve ri mgulugudu 1 million a ni wu tivi no ni joy kumbexana no ka ni nga swi twisisi ku kumbexana no ka ni nga vutisanga vanhu va right ku leswi ni nge ta mgulugudu hi ku swi fana loko i byela munhu hi ku ku njhani chief naswona swi yisanyana munhu hansi mara migulugudu mina misalwa a hi vitanana hi wona marisi lama so a ni swi tivi ku se sweswi ku lava nghena 1 million ya yini xo hetelela Messi loyi ra mina hi kona yi ta va yi ri kona ni nge hlamuli ku na tisola or a ni tisoli because na hala ku rhanga ni kuma ti-advice ka my lawyer wa swisini xo hetelela sweswi loko ha ha yimele lawyer ya mina a ni tivi ku 7 days liya hambi vo to yimanyana hambi vo ta endla sweswi va vongo va ta swi endla va ta va sweswi va vongo a hi vo court vhele a hi vona high court leswi va ha ta report swi endla yini swi na process nyana loyi ra me yi ta vuya yi ta ni advice ku ni ku yini ni nge vuli ku na tisola or na tisoli because ni nga ta famba ni tisola swilo ni nga ndlangi nchumu hi ku twisisa ku na mina a ni ndlangi nchumu swo hetelela ngwenya leyo Brajo ku na mali leyi va ni kolotaka yona mfana lowa Bryce a ni nga la ku swi vula moyeni mara swi boha se ni swi vula boxa mfana lowa Bryce a ya xikolweni va ri hava mali nkama wun'wani a ni fani va tata a ni fani va lomba mali a ni yi kumangi vo to pfa va ni nyika yona loko ha ha yimele tiloyara na loyara ya mi vuya a ni yi tirha hi tiloyara vo to pfa va ni nyika yona sweswi na tshemba va yingiselini xo hetelela xa mina xexo so migulugudu Suweya loko mo va vutisa va swi tiva mhaka yaleyo koku hi nge vu witness a hi le ku tengeni mara wa swi tiva ku leyi a hi vitanana migulugudu Suweya migulugudu Joe Shirimani migulugudu the late Sesikhombo migulugudu KK na migulugudu Mr Post a ku ri swilo swo huwa studio a ni nga swi tivi ku swi ta fika swi endla nandzu sweswi se swi lava creator 1 million se leswi loyara ya n'wina yi nga huma la tikweni ku sele 7 days a ku na ku tsalwa rin'wanyani kumbexani va nga ri rhumelaka ku va kombela ku va yimeriwa nyana ku mi ta kota ku loko va vuyile swi yisiwa mahlweni ku nkarhi wun'wani remote no leswi hi nga vulavula swona loko hi gina ku vulavula swona hi WhatsApp hi vulavule ku ni vulavula leswi nga ntiyiso because a nga voni xihoxo leswin'wana hi ta vuya hi swi tenga mina yena okay ku na kwalani loko no mgulugudu Met ni ku mgulugudu Sesi kwalani ni ku mgulugudu Tsolani se 3 million ku delela se a na ha swi twisisi ni ta chava no vulavula marito man'wana kumbe hi leswi mi nga ta swi tsala loko mi ni vita mgulugudu se ku ri ku ni hehla mu ku mehe ni endle a ni zangi ni tsala nchumu xo bezo ku xi nga vanga 1 million baka hina hambi ku dlaya munhu a swi 1 million ku chicha xiyimo i khale Bojo va chike xiyimo hi 2014 loko va kha va bifa hi beli a ni swi ku papila ro zonda mina or vo chava mina na a ni koti ku swi twisisa so ri katsa vito ra munhu i khale va kha va bifiwa va kha va byeriwa swilo swo tala ngopfu swo chavisa futhi swin'wana hi tlhe hi hlamala na hina hi tlhe hi chuwa a tinghomeni mara namuntlha va ta tsalela mi papila
No, ina Mr Post hi cancel ku veni mi kotile ku veni mi fika eka Munghana MLFM mi ta vulavula hi twa eka tlhelo ra n'wina ku mhaka leyiwani mi vonisa ku yini impela pape ri kona na loyi a ri va vurile va ku va mu nyike nkombo wa masiku hina hi rhandza ka timhaka hi ta yingisela ku loko loyi ra n'we yi vuya kumbe loko nkombo wa masiku wu fikile ku ta endleka yini hi n'wina kambe ya khensa ku veni mi kote ku veni mi bula na hina ni khensa ngopfu Matt inkomo thank you hey kunjani mgulukudu hey wena mgulukudu wa nga yimanyana yeah timhaka leti nga boxiwa namuntlha ti tele ngopfu hambi khehla va ngo lava ku ta hi voxe seni se hi ta kota ku vona na tin'wana tiloyera leti ti pfa ti hi phazamisa ka handle ka mgulukudu ku hume tin'wana timhaka ka ku se ti tele timhaka leti swi lana khehla kumbe va ku milenge mbirhi hi twa ku swi na swikweleti swi kona kwalaya se ku na ku kolotana timali ta ku yisa n'wana a university na ku wa hi lembe ro karhi khale va wili na airtime va xa nkarhi wa luwani va swi tirike naso va swi twile kambe ke me ni nga tsaka mani loyi nga ku loyi a ri ya Mr Post ngo vuya ku va tshama hansi hinkwavo va ri mune kumbe ta va ri vangani va vulavula me ni nga tsaka loko va rivalelana swi hela hinkwaswo eka Facebook leswi ni lavaka ku swi vona mina eka tinqambi ta hina i ku tiva ku nqamba hina yi endle leswi yi pfuxe leswi yi yise n'wana xikolweni yin'wana yi le xikolweni yin'wana yi yaka yindlo ku humesiwa tinjhamba na ku loko va kandziyane swikun'wani ku fana na sweswi hi nga swi vona phela a hi va kandziyisi swikun'wani hina vo kandziyana ivi hi va vuyisa la ku se manje mhaka mi ta yi huma njhani tanihileswi mi nga vatswatsi se khehla hey no a hi khensile ke vayingiseri ku veni mini ke nkarhi mhaka leyi nga endliwa hi DJ Mfundisi na Budred ingaku yi nga phinda a va swi tolanga hi ku veni va tela se va kahle sweswi va le ku endleni ka risimu I'm sorry kumbe ku nga vi na I'm sorry mara hi la ku swi twa ku swi fambe njhani hi swona